آثارخانه تاریخی کشورشناسی شهر ترسونزاده به استقبال 20 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و 100 سالگی شاعر شیرین بیان میرزا ترسونزاده ماه ایون سال 2011 با تشریف و اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به فعالیت شروع نمود. آثارخانه تاریخی کشورشناسی از 10 بخش و 18 قسمت عبارت می باشد. طبیعت ناتکرار دیارمان از دوره‌های قدیم تا به حال دقت سیاحان خارجی و محلی را به خود جلب کرده است و جلب می‌نماید. این تصویر دره قره‌طاق میباشد، زادگاه شاعر میرزا ترسونزاده. در قطار کوه‌های قره‌طاق جنس‌های کوهی به‌نهایت زیادند. از آن جمله پیریت، خلق پیریت، اونکس، سنگ سلیمانی و گیبس گچ که آنها برای مسائل ساختمانی استفاده می‌برند و در اینجا نمونه از آنها جمع‌آوری کرده به معرض تماشا گذاشته شده است. بهار سال 1984 در نتیجه کافتکاری ارخئولوژی با رهبری رادیلوفسکی 300 نقش حیوانات منقرض یعنی مرده شده دریافت گردید. از آن جمله پای دینозاور که در دره شیرکن پیدا گردید. این دلالت از آن می‌دهد که زمان دینозاورها در همین حدود عمر به سر می‌بردند. امانیت‌ها خزنده‌های زیر بحری می‌باشند که در نتیجه خشکیدن بحرها آنها به سنگ تبدیل یافتند و نمونه آنها در اینجا گذاشته شده است. نمونه دینозاورها در اینجا گذاشته شده است که دقت تماشابینان را به خود جلب می‌نماید که درازی آنها 30 متر و وزنشان 50 تن را در بر می‌گیرد. چگونه که از تاریخ به ما معلوم است 99% فعالیت انسان در جامعه ابتدایی گذشته است و این پانورامایی که شما در اینجا میبینید لحظه ها از طرز شکار نمودن، سر و کار با آتش و ساختن آلات ها برای شکار نمودن، برای به دست آوردن همان حیوان ها، دوختن لباس که بیشتر آلات های آنها از سنگ و استخوان بودند تصویر گشته است و دقت هر یک تماشابین را هنگام وارد شدن به این آثارخانه به خود جلب می نماید. کلالگری یکی از پیشه‌های قدیمی مردمی به شمار رفته. اصلا از رگ و گل اشیاهای روزگار آماده می نمودند و آن اشیاهایی که آنها آماده می کردند توسط همین خمدان آنها را می پختند و به اقلیم، به گرما و سرما برای استفاده بری تاب‌آور می نمودند. در اینجا نمونه سکه ها از دوره کوشانیان عصر 1 و 2، سکه های میسین بخارایی عصرهای 18 و 19،
пулҳои Иттиҳодияи Шӯравӣ ва сарнайзаҳои пулодину сангин ҷамъоварӣ гардидааст ва ба маърази тамошо гузошта шудааст. Яке аз бахши бениҳоят бузурги мо ин роҳи бузурги Абрешим, ки дар аҳди кушониён аҳамияти байналмилалӣ дошт. ва ин роҳи бузурги Абрешим дар натиҷаи сайёҳати сайёҳи чин Чжансин кушода шудааст, ки аслан аз Хитой ба дигар давлатҳо оинаҳои биринҷӣ, нахҳои Абрешим ва аз дигар давлатҳо ба чин бошад ҳамин маснуот ва олотҳои ҳунармандӣ бурда мешуд. Яке аз шохаҳое ки ҳамин роҳ аз он мегузашт ҳамоварон, яъне қаратоғ буд. қурраи оҳангарӣ. Оҳангарон тавассути анамин қурра он асбобҳо ва олотҳое ки мехостанд дар ҳамин ҷо гарм намуда ба шакли муайян медароварданд ва баъдан онро хунук намуда истифода мебурданд. Оҳангарон қариб 40 навъи ҳамин ашёю асбобҳо месохтанд, ки намунае аз онҳо дар ин ҷо ҷамъоварӣ шудааст ва ба намоиш гузошта шудааст. зару зевари занона. дар ин ҷо намунае аз ороишотҳои занона гузошта шудааст, ки занҳо тавассути анамин ороишотҳо худро ором медоданд. намунаи онҳо ба монанди шаддаи марҷон, ангуштарини нуқрагин, гӯшвораҳои қафасӣ ва дигар намудҳо. мулло Абдуҷаббори Тамбурӣ аввалин навозандаи асбобҳои мусиқӣ дар ноҳияи Шаҳринав ба шумор меравад ва дар ин ҷо намунаи асбобҳои мусиқӣ ҷой дода шудааст ба монанди думбра, ғижак, соз, рубоб, най, меҳтар, доира ва табла. ресандагӣ. чархи ресандагӣ. ресандагӣ як шохаи қадимаи бофандагист, ки занҳо тавассути пахта, абрешим ва пашм ришта омода менамуданд. дар дукони бофандагӣ риштаҳои омодашударо гузошта аз он 20 навъи алоча омода менамуданд. нимпайкарае ки шумо дар ин ҷо мебинед устод Турсуни Дуредгар, падари Мирзо Турсунзода мебошад. кӯҳантарин нигораҳое ки дар осорхонаи маркази шаҳри Тӯзон муфтааст, ин рангдон, коса, табақ ва инчунин кӯзае мебошанд, ки мутааллиқ ба асри биринҷӣ ҳастанд. бахши мисгарӣ. мо аз гирду гӯшаи шаҳри Турсунзода зиёда аз 20 намуд маснуоти мисгарӣ дарёфт намудем, ки қадимтарини онҳо ба асри 16 мутааллиқ ба асри 16 мебошад. ва ҳамчунин корди гулбандор, тарозу ва лалиҳои мисине, ки бо нақшҳои гуногун оро дода шудаанд. ин сангеро шумо мебинед зерсутун буда. соли 1907 дар зилзилае ки дар Қаратоғ рух дода буд, дарёфт карда шуд, ки мутааллиқ ба асри 17 мебошад. ин зерсутун ҳангоми биноҳо сохтанд, зери сутун монда мешуд, ки намиро сутун ба худ нагирад.
бахши мизи кори шоир. ин миз ва китобҳо мошинаи чопкуние ки шумо дар навор дида истодед аз худи устод Мирзо Турсунзода буда аз хонаи музеи о ба ин музеи марказии шаҳри Турсунзода оварда шудааст ки худи устод Мирзо Турсунзода бо ин мошинаи чопӣ телефон, патефон ва суратгирак кор мекарданд. ва ин китобҳое ки дар болои миз монда шудааст оид ба васфи устод Мирзо Турсунзода ва худи китобҳои устод Мирзо Турсунзода дар ин ҷо ба намоиш гузошта шудааст ва ҳамчунин нимпайкараи устод Мирзо Турсунзода яке аз бахшҳои асосии осорхонаи марказии шаҳри Турсунзода ин бахши хонаи миллӣ мебошад ки хонаи аслан тоҷикона ки замонҳои пеш мардуми мо гузаштагиёни мо бо ҳамин навъи хона зиндагӣ мекарданд ки дар дохили он сандалӣ, гавҳора, сандуқ, равоқҳое буданд ки чизҳои лозимашон дар он ҷо гузошта мешуд.